Hello, very good evening. Welcome to Hutna at 360-degree analysis of news and events. Hutna mayam punang utaram ukchage. Well, Manipur ki crisis, the crisis between the two. Chahi ani helaba chahi ani ga tha ani mapung phara ba irang se Manipur ki popular government BJP government loing ai desu loishalauda ba as well as center ki makhoi ki makha da lai ba khoi ki Irang amadi lairiba jati singsi puna control to ngamiba makhoi gi makut lairiba tar so center na solution da bagi maram se haju phawba chap chaba maram piba ngamdana lairi center na amadi Manipur gi lairiba popular government hana gi government so aduna haji ko ere films da center gi tongan tongan ba reconciliation gi process mayam khak tawe haba gi wafum ni mayam khak lairi tawurbu for the last 2 years haji phawba center na irang si am thamoi sing solution ba pamabra natragana irang se solution handana Manipur gi lairiba community mayam si divide and rule gi masi ki policy sanarabra hai wahang se masi center da hangaga laiba wahang ni aduna ningsing wi abase Manipur gi MLA Kuki gi jati gi Naga jati gi amadi Maitai jati gi MLA mayam ka kam union government ka famina raga adusu koi gi yumfam yaudaba adungba mifam am oi ki bai wafam laigre adugi matung tarakpada Manipur gi civil society organization gi marakta gi amuko folks amadi lairiba Kuki gi organization pullaga warishin purakna bagi namukda famina bagi wafam laigre tongan tongan ba mifam round home gi ba famgre tawdabu hajik phawa center gi makoi gi am honest oi ba wafam khakti udre kari manong gi da still kari manong gi da delay tawri no haiba wafam sini aduna center na Manipur gi irang sigi marum da makoi gi khudom chaba khala fangabra natragana Manipur je machet thokna lairibo kanglup khudimi ke Tugaina bagi center gi adung thaulang lairabra haiba wafam sini aduna Manipur kaiba matamda Bharat ki oina kaisu mangjab lai tawa adubu Manipur gumba apikpa lakh kunthra ga ni thoi gi adumba population laiba lamdari adumba khoi gi machet taba gi wafam duni aduna Maitai gi oina hajik laiba wafam se Manipur gi integrity kaiba yaroi kanglup masel nuksina gadabni haibani tawrabo hajik khatnariba khoi gi maru ina Kuki jo community kangu gi kangu na de hajik aiba se until and unless khoi gi separate administration fangdri bhawa irang se loishaloi aduna hajik India government laiba November natraga December gi thada civil society organization kanglup ani sigi pullaga masigi oiba peace initiation gi oiba wafum pugalakpoi wafum lere but the question is why kari marum gi damakta November December ngai gi dabu sigi kari marum gi daw masi adu madamda laibu kanglup sing de famina halaga makoi gi apam amri pamdabu sing de phongdok narga irang solution nabu gi damakta center na kari marum gi damakta achobo thodang lodribno hai wafam sini adu maroi rang se khoi thamjari topic se center slow pace in peace deal so I welcome Yamu Arkenan, former MLA, aduga matamamgi amna khoi gi lawyer masuni aduga human right activist. Yamunan a very good evening ta muksege. Aduga Oza Professor MC Arun, Department of Anthropology, Manipur University. Oza Arun, welcome to Hutna. Aduga Oza Ningtho Khongjam, Secretary Chief Bureau, UNI. I welcome all the guests. I ahan wase I Ozanan neda huzarage. So Ozanan, the question is now November, December, ngai bagi maram je kari maram kita mok tono center na asuk kui na chahi ani ga tha ani mapung phagraba warishin porak bangam draba mi hat mi pun amadi mishi mina mayam kha gyauruga hajikse more than 60,000 people's homeless laiba adum bal lamdam am kha yamna on boil ne hajik laise but still center government se hajikse a very silent spectacism in still has bog lady so I labor points to get home as kari wafum thambe I quite a hand, but the intending was see Sagi in the context, tighter was a case. We get topic C context. Number one, the government of India say is the government of India, the present government of India, Nico. Quick issues a crisis, the honest, sincere, with integrity worked out arrive often by see questions in Mahana government of India, something they have not been doing it. Though they have the Nico. Manipur labor crisis kanani engineer tawi sigi thoiba mayam se brain child haga da si mayam kanagi keno no have say India government is again responsible government of India say magi manipulation political manipulation adigi no tribal non tribal see mayam adigi haitare in the larger interest of nation na maming de dom thokpa duga Masai wapam thamgibdo. Quickly British period
toan ba fruit myan sing si communities myan sing si divided rule policy to administration convenience ki damta administration the noina na mi damta the minor divide roga moi apam mong no moi game plan the trap to roga koi administration to make no so I think the government of India has inherited sigi legacy si India government su tawlai re music si aduna sigi victim se matam sang na haita de koi identify se taw hi aduga si taw gano hai bi su koi hanjan koi laung lai ngasi su we still ngasi su koi madugi mayok to koi lepi haita aro sigi policy se koi Manipur se hujik lai ba present crisis is adugi outcome mani what kai India interest ka no ise India hujik koi khanar ga India na tawdui si amarom da koi nation state or Manipur se kamain tawraga koi sida koi yam strong nationalism maru in maitai the idea of Manipur se koi mayam toan ba fruit mayam sagat minagini hai wapam sida si foundation na kamain na thuai gadagini hai wapam sida main concern way project government of India si sinani aduna why not divide further kai da hadak si conflict all started because of incompetence side government mathok to hodab dagi matam jana kari haini law and order control to hodab dagi akoi masen khanarak pagi dagi state ki forces man intervene to hodab hai tare the central forces man so kutak tadi myam lakhe the why they fail to kari haini kadobi moigi actions man to execute to bunga mawdri no hai myam sing se koi we all know it ado adai akhoi na khangi basi crisis si fazana sastan labor state ama effective government nam leraga madu fazana magi mathok to gada myam se matam jan tawdi hai bagi ama sulakre dagi at some point of time very soon hai tare koi gi ona hanagi former CM na madu intelligence failure ne na myam sagi lagre matam parliamentary reporting myam chakre home minister masang na pig statement myam panagi sangjal ko myam se landarak pan hai myam sagi kon da dagi atopa Guwahati lakan da den man hai basi because of one high court ki order the maiti ST on ga damne oloi dong ne hai bi is adwai da khara order ma khara kitan controversial hai ga controversial jati kai no hai yeng lo hai bi wapun lo lakhi do madu no marum ga koi marak ta khana ne hai gre hujina plain communal conflict maiti ga ko ki jo ka mu se khana ne wapun mu su thamya aduna in a way samna hai ga di koi se aina hiding badi politically yeng tar ga di maiti e jati se see strong nationalism si muthat pasi India government it's a strong intention political intention de duni si muthat no honarak pada the cookies are being used proxy war ne hai riba tori mayam sing se sigi nationalism kan na laita ga di I don't know what's wrong in that south to chalu Bengal chalu Punjab to chalu anywhere you go India is a man mogi Marathas mayam so very strong with their own philosophy hai national sense of nationalism strong way Manipur na side koi su ning thok pan lever or me 2000 years beyond hai that we extend roga one of the the Southeast Asia one of the oldest kind of kingdom ni gai na hai riba mayam sing si kari hai ni we are being looked upon as a threat la sigi populations na maiti sing si India da constantly threat ni gai wafam si da don bum sagat na lana si sakit da giding si koi maiti si in a way dil taw no hona bada madu mayam like hai ko I don't want to get into the depth of it adu ai ma manung changan hai de hai roi ai na hai ni di hujik si India government kai taw we taw ri na hai taw ge kan taw ngam da dong taw ri no se because ai koi ai sang yaw na de gi koi senior koi gi colleague hai ta ex MLA koi ta mo jo he koi mi manga tru chatna matam da gi governor da chatna koi Manipur da peace for kolo na hai ma ma kudak da keno taw gi koi da petition ga taw gi da representation ga pi ba we thought government of India na kitang sincere or ga di honest or ga di sidi koi masin ngak tani matam chana moi soiba ta moi mathok to hodab gi si fallout se lai ga su sigi thoi myam se thok ga su moi no taw gi har ga di myam ya wi ai na koi na petition ga myam ma koi gi points myam submit taw gi ba the peace is one is in that peace yam thu matam da peace lak na bo khok no ina I di in the government of India issue at some point of time koi na ningjang ba da peace committee ha ga member su khale ga ma sa da am da tam da na ma da the while exercise ama tawrga mayam khan gi mayam lakhre adagi adu mayam do ai khoi di khau de ma si yam na
controversial oiba poni government of India na khoida hayeng soiraga khoida tainabi film lei haibe wakal lol se da mayam loina withdraw tongmagi and that fizzle out na haita do fail way ro aina haining idi hujik sumangai government of India na certain policies kar tham se ba aina haining idi government of India if the government of India is sincere India government si mabuk sing agadi achumba pamagadi akhoi masen marsida genuine peace ama broker to ge haiter masi broker pam haiter mo intention work kari to behind the scene moi ngasi uthoi siga moi behind the scene manung le policies ani se yam thina inconsistent way ba si chana di heba they have to be ai khan ba the government of India si am seng na auction seng jang e duna ai di for instance rejik sumangai si government le me government mathok tong mang gidre upai le tna resign to roga compel to resign haitare तौरगा PR सो लाखर से PR लाखर आंसिदा खोई के मखर दो हानेगी semblance of governance साइकेद्रा गवर्नमेंट लेबगी एदुगी केनो से मागी फंक्शन जे फन तौरका राइज दु तौई तौदि आबा म्याम हम सो खोई जिक टेक्नोलॉजी जी हाइनिंग इन दी why they are not dealing with से आइना मेन सोर्स से मोगी केनो म्याम MLA ट्राई यावरगा मोगी अंडरग्राउंड सिंग पुंचल लगा terrorist in high bangasi terrorist act म्याम तौई म्याम सिंग सिगा illegal activities man party or why hasn't the government of India maru in BJP party the kai the befitting of explanation to no is party you'll be disqualified will be expelled action kind of low the si box si mayam to the maru morga city see what mayam some magnify some south si films la creba adaina hiding in this area hiding the say government of India so moigi interest mayam ma koi ta tok to interest mayam le moigi interest mayam sing si hen maru oina lobra Manipur mang rasi ai ama mang rasi ai naga mang rasi ai meti mang rasi ai or atopa mayam mang rasi ai ko India te ki mang je de wapam sum salagadi this is not going to bring peace I say peace broker to riam lu gren khali na ina thamning di masa hagi wahuk dok ta haib do kasi ki peace keno si movement jai ta peace la no bhon of se India government na riam tam lori no isi sunglo lo da han sto lori gya lam heli me am se han na say for instance I di highlight ngasi su se review tok tok pa review da na te su se tok thoga masida responsible ori ba no I pai ri ba illegal arms me am to ri ba adagi su gi ground rules me am violate to me am cham tok befitting me ba punishment me nam ta de PC my military crackdown ni khali befitting my action khar lo se ngasi bolo da le why ke do bi to ri nai wapam sineba sida baro mo de now shaw ngasi di akoi di India government thak pani hai ge they have been paid ngasi babu thamni ba tawning da tawli ba adi Manipur buffer zone laktna hoi buffer zone ha joining the red zone ha ba kambum so me am sle buffer zone to ngasi maitai cookies divide to it is the creation of government of India si kamai to no masi kamai settle to godi ga hai tar ga masi han lo thok pam chagi if peace has to be brought in hai tar si han lo thok ai very strong suggestion ni ko politically yeng tar ga buffer zone lo thok no gi su ke su extend to bam thok te kana gom da su akoi marak tai su si kitang no to bukhot bugai na moi ground rules observe to to gi they have violated once they have violated su withdraw to that's good enough su withdraw to ka they will fall in their places kasi dil to be unable moi MLA they threaten to roi praja government they threaten to roi moi work pe arni adu ri ngasi Manipur peace lang no hono da acholam bi inde madu oi duine ba adu si government of India na pamper to we mo da appeasement to we mo da yam definitely political action kar lo wai se PR mang de khang de hana to de ji PR ni president role why not do it central government to go to hujibak to hai wa ni aduna hojik delay to na November sangok to na mari makatan sangok to ngasi Manipur gi sibu la lo bu wari sa ke matok da ge ngasi Manipur gi peace se to no honam se engage the public engage this political figure maru ebo political bab ta bo politicians be am engage to find the solution to no kun chum la lo bu dictate to me am sing na nang adu to ru chona moi kuki gi si am phatam lai moi MLAs be am lo la lo bu he to bu ge do moi decide adu buy to ning ga haijal agadi entire khoi gi no se peace process adi khoi gi political future political ke no se engagement je totally handed over to the terrorist so far yamu hajipa khoi na umutam da kuki gi MLA lai ba tara si maming oina pallabada MLA paunelan
हजिक लाइरिब लान सिदा हेन इरांग हेन चौथोकनबई दमकदा यामना इंस्टिगेट तवा अदुम एमएलए मने हाइबसिदि लेबाक मियाम अपुनमन लोइ खंगमनि यामों एक्जेक्टली यामोंगी यामना हजिकी एमएलए मियाम सपोर्ट ऑप्शन बे ऑफम जे याम चुम ऑफम ने मसी अखोइना हाइरुब नते सोशल मीडिया दा मखोइगी लाइरिब व्हाटएवर मखोइना तौगी बखुदिमक मखोइगी वीडियो फुटेज कैमरा फुटेज को लोइना लोइनमक थोल खिबिंग आक्तने आई मथंग राउंड लाक्चगे यामों आई ओजारो नंग सजगे यामों ओजारो नदर मरुइना कोई यामों की पॉइंट दा मोइम ताना होना जगे इंडिया की अखोइगी प्रॉक्सी की डिजाइन मान अदुम वारम खकनि हाइबिना बिबो ऑफम जुलाइरे फॉर द लास्ट सही एनी जिदा अदुना हजिक तोंगान तोंगान बा कोई लाल हलु ममिंग ओइना पलब एनेशियन आईएम न फावबा लाइबा मपानी की चंगजलकपा अखोइगी असम राइफल्स पैरामिलिटरी फोर्सेस सिंजना लाइबा मपानी की चंगलकपा फॉरेनर्स कुकी मिलिटेंट सिंगसी मखोई गाड़ी द ट्रांसपोर्ट तबदा यामना चावना असम राइफल्स सिनरे हाइबगी एनेशियन आईएम की स्टेटमेंट बग लैग्रबनि ममांगदा सो हजिक अनौबा गवर्नर अम लाए अजय कुमार भला को अनौबा अखोइगी गवर्नर अम लाए मा हजिक मा मसाना मपानी की चंगजलकपा एक्सटर्नल फोर्सेस मयाम की मखोइगी हजिक लैरिबा तौरिबा मयाम से एवरीथिंग लोइ उरे मणिपुर की लैरिबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग अमदी तोंगान तोंगान मियो मयाम खगना हजिक पॉलिटिकल पार्टी मयाम खंगल ले बट स्टिल इंडिया गवर्नमेंट अदुम तुमिन लैरगा लैबगी वफम से स्वाइ वाइसदा अदुम उइ अदुना प्रॉक्सी वार ने हैबसे मसी अखोइगी लैरिबा अदुमबा मपानी की चंगजलकपा लान अमखक ओइबा तारगदि हजिक मखाताना हजिक पीस इनिशिएशन की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न लखलखदरिबा सेंट्रल लखदरिबा खोंगदांग से मसी अखोइ जस्ट ममिंग खक्तंगी ओइबा अदुमबा पीस इनिशिएशन की वफम अमखक ओइगदरा हाइबा वफम दुनि निंजंग बयाबजे ममांगदा इंडिया की होम मिनिस्टर अमित शाह ना हारमजे लैरिबा लानसी मपानी की चंगजलकपा फॉरेन हेन तौबा अदुम लान हारमे बट अदुगिदो ऑल्टरनेट तौथो मदुंगा थोइबा लानसी चमजंबा एथनिक क्राइसिस नि मनुंग लैबा कांगलुप अनि गइबा इरांगनि हाइबगी अदुगी स्टेटमेंट अम होंदोगरे अदुना इंडिया की मचिन मानदबा इंडिया की मचिन जे गांगा की गांगिंग गांगबा अदुना हजिक पीस इनिशिएशन माइ पाकबो ngमगदौरिब्रा हाइबा वाहंग जिलाकसे अखोइगे हौजिक लैरिबा इरांग सिगी आर्थ और हौरफम सि कमाय हौरपनो हाइबसिदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टेटमेंट सिदी नोमनामा हाइबा कंट्राडिक्टरी होइबा पोट मयाम अमा थोखरे अदुदा नतना मखोइना पीस प्रोसेस ने हना हाइरिबा सिदसु अखोइना हौजिक चथरिबा मागी वारी सानरिबा हाइगदरा डायलॉग तौरिबा पोट सिदसु कंट्राडिक्टरी होइबा पोट मयाम अमा अखोइना उइ खुदम ओइना अहानबदा मणिपुर की एमएलए सिंह मधुसु इथनिक लाइन द थुगाइबिरगा मैतै कुकी अमदि नागा हाइदना इथनिक लाइन द एमएलए से for the first time in the democratic history of India MLA sing se MP sing se masi ethnic line da communal line da thugairaga wari sananaba tawbagi potsima ikoi ukre madu adu yamna mai pakpati oikite tuminna pungkhai ma bawdi kanna laungna ba matam du da pungkhai ma tuminna phamin bai ba simaksu hoi kitang di phare da ina ina pham di phamin na re da na haidana nungairam bani adui matungda civil society ki thak da wari tawna ba mu tawre adudagi ikang khanghodana suga wari sanaba nakalamada suga wari sanaba aduga suga wari sanarudugi outcome sa BJP gi MLA taret yauna kuki gi MLA tarana endorse tawni na hairapagi pot ama on the other hand adu itaragadi lalhubaga wari sanaba adum sanagi bagi mahutta somdana amu so-called valley-based kind of civil society organization ani mukau tawdana civil society engaged tawba civil society engaged tawriba shugi wari sanariba dugi supplementary talk oina tawribara natragana chuda ladiba militants in civil society gi thakta kumdaraga aikoina manipur gi irang se lotion bo honaribra haibasa clear oidaba magi policy matter the clear oidaba pot amalai okay now adudagi atopa wafam amana aikoina hauji kaino na ojanan na so haibi ke badumaina political parties singa political leaders singa aikoina peace talks or for that matter peace efforts political level political circle dagi political leaders ingi thakta toba ama then kainogi civil society gi thakta toba ama adagi praja singi thakta toba ama praja gi thak che
third step ta la agasu first di sip akoina khangata basa Manipur da leiri ba BJP ki MLA taret amadi plus ahum si nataba atopa political party ki leader mayam ama leiri maitai leader mayam ama leiri BJP ki maitai leader si nataba atopa maitai leader mayam ama su political circle si da leiri aba makhui se engage tawdriba karige then atopa amana kuki gi shuda leiri ba kuki sing asika chapminadaba makhoina hairi ba pot ase yaning daba kuki sing gi marakta su atopa civil society mayam ama leiri aba like aikoina ningsing ba yaba se thadau inpi gi then mar gi paiti gi tongan ba issue da makhoina wa se marakta hairak pa tari aba adu eroi di peace ki pot chida aikoina atopa civil society sing ase not only valley ways gi su atopa su leiri then maira pai vi mayam gi tongan ba variety opinion then kaino mayam amagi displaced person mayam amagi mayam am leiri aba aduna aikoina civil society mayam sing asi makoina karamba manipur ama sem bataraga di aikoi santi porakadage natragana yam dravada me ahumgi mamang du da aikoi hanjan ba yakatake then Irangi karigi potsa masil loisalaga atopa kamaina Manipur anuba ma semgadage political arrangement ama kamain tawgadage haibagi potchidi ona la asu aikoina thadau inpi gi oiro natraga margi oiro paiti gi oiro natraga atai leiriba mayam singa then naga civil society gi poching se aikoina tadri ke gi no ona makhoina haihaning ba potu hairakadaba CSO ngakta kaurabra nakalamadana aduga hairi ba poching aduga wari sanan ga dori base adu orboidi wari sanan ba matamda aikoina sanaga dori ba wari se government of India ga wari sanadoira natraga akoi masem wari sanabada government of India na monitor tawdoira haibagi adu orboidi kainochi nangi modality se kaidano civil society I mean peace talk ki peace dialogue ki modality se kaino khanaba ani dok tawraga phammaga UN dawna India na UN dawna ga khallaga wari sanaba aduga oh na achigan ama hare yanadre wakan khalluro kaina amukka buba adu di yaro heba engage obam sange thui ibse India manung da thok pot ni the sai mantik sida ai wam dalak chawge hazik union government ki makoi ne logo do role ji makoi je koi neutral mediator oina ubra na targa makoi je kalma mong de yeng bi be hazik India na neutral politics da ni neutral ai bam lete even non aligned ai basi mo alliance am ne neutral ai bam lete ba India gi interest am ngak ne ba tawri ne India gi interest ngak pa matam da India ai ba du da Manipur yauri bra yaw da bra hai ba gi question ji ne ba ji tong da ai ba sin na adu da gi ne ba noi se proxy war da hai re is adu ne ba aikoina tongan ba pot mayam ma anu ba narratives mayam ma thogle is adu itaragadi aikoina thamjaningi bade Indian interest ai ba sida Manipur gi maitai Manipur gi kuki gi wa amta topi go Manipur haibasa nakoi gi manung du da nakoi gi psyche da nakoi gi nationalism du da madu incorporate tobam change adu tawdana oh moi sai chi moi hana da gi moi masem pungkat khanabani moi kangrup amaga pungkat ka khanabagi itias lei aduna moi gi itias gi matungina khara leraga cycle lam lei cycle of violence am lei adu se hidu sura kan da marai tuk se gi ni ai bagi yamna casual oi vai statement adu so home minister India gi home minister nga hairak pasidi very unfortunate aduna India haibasi da Manipur yauri bra yaudabra magi India du daniko akhoi gi India da di Manipur yaw male biriam gi India da ibo bi gi India da ozo gi India da di Manipur yaw ga khoi no wakan kaleba but Amit Shah gi India da natragana Narendra Modi gi India da Manipur yaw ribra haibagi question ji ne ba laiba question de adugi potu yenga kan da ni peace process ya mai pakadra pa oi rise Indian interest nga te yenga adusu Manipur yaw do India gi interest nga te yenga ga Manipur gi leader khara khanaraga aikoi wari sana halli aiduna di aro ya waris adu era de aikoi gi civil society singna wari sana ri se kanadan kuki go oita raga di somewhere wari koi sai de palen de wari sana su yaina mori de wari sana su yaina
ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯉꯥꯛꯇꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯕ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯄꯔꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯊꯥꯗꯧꯒꯤ ꯄꯥꯏꯀꯦꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯕ ꯃꯥꯔꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯕ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯄꯔꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯇꯩ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯅꯤꯇꯔꯤꯌꯟ ꯑꯦꯗꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯐ꯭ꯔꯤꯂꯤ ꯆꯠꯍꯟꯕ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯃꯣꯗꯤꯇꯤꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝꯅ ꯐ꯭ꯔꯤꯂꯤ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏꯗꯅ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯛꯇ ꯁꯥꯟꯅꯖꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯅꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯈ꯭ꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯦꯡꯒꯦꯖ ꯇꯧꯕ ꯗꯦꯠ ꯃꯤꯟꯁ ꯇꯣꯀꯤꯡ ꯋꯤꯠ ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯁꯤꯒ ꯇꯣꯀꯤꯡ ꯋꯤꯠ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯟ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯦꯇꯤꯚꯂꯤ ꯈꯦꯠꯅꯩꯌꯦꯕ सी अमुक्तंग क्लियर ओइमिनबा अम चंगी अदुना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया डिफाइन तौबद मणिपुर यावरे यावदबरा इसे हाना अमुक्तंग खनबा एक्जेक्टली अदुना इंडिया की मियेंग द मणिपुर सी यामना मरु ओइदबा खोगी स्टेट अमखक ओइना उबगी वाफम जु उरे अदुना मणिपुर की मनुंग जल थोइबा कांगलोप की इरांग नत्रग एनी काइंड ऑफ इशू लेबा मतमदा इंडिया की यामना थोइरोकपा मखोगी खुदक की अखोगी इमीडिएट रिस्पांस फंग मुजी क्या उदे अदुना हदक की थोइबा लानसी द जो यामना मैक सेंगना इंडिया ना मणिपुर जे नाथै रग थंबा यामना मैक सेंग वाफम ने ओदा सैटजित ओदा से अदुना आई ngसाई पॉइंट दो मखा दम लाक्सरगे मरोइना इंडिया की अखोई हजिक लान लोइसनदबगी मरम जे इंडिया की जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हम खसु लई हैबे वाफम लई फाइ वइसदा अदुना जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट फंगनब होनब द इंडिया ना लान से लोइसनद्रबरा हैबगी वाफम मम खसु साइ वइसदा चावना हंग लाकु वाफम ने अदुना इंडिया की ओरिबा मियेंग इंडिया की ओरिबा थम्मिबा मियेंग मणिपुर दा अमदि मखोइना लान लोइसलंगदबा लान सी मखा ताना का हेन एक्सटेंड तब पांबा साइ वइसे कितंग ब्रीफली कितंग एनालाइज तोबिरम खितंग ए तौजबाबू अगर कईगुब प्रॉब्लम एग्जाम से सॉल्व तौगे है तारदी पर्टिकुलर क्वेश्चन तो डील तौदौने अदु अगर सॉल्व तौगदबने हौजिक उरिसिना अखोगी सॉल्व तौदोरीब थाजलीब अंक तंबीरीब अंक तौरीब पासे सब्जेक्ट मानदब सपोज इहान हाना सुमानी इरांग तौ तारदे हाइबसे इम्पार्शियल सिक्योरिटी फोर्सेस थमो इहान हाना इम्पार्शियल होगदब इम्पार्शियल होबसे मसिगी हाना लेरमिब पॉलिटिक्स मसि मैम सुआ यावदब पूरा जेन्युइन होइबा एनी क्राइम तौरपसे फानी है जेन्युइन होब फोर्सेस थमू है थमेब अगी मथंग अखोई इंटरेस्ट से अखोई वाई सानबी सोम थमीबदो थवा याब्रा है पीस कमिटी सेमेब हे होद ओजा मैम निसंबीरमनी पीस कमिटी सेमबदो मसासे कंसल्ट तौरमद्रेब अगर तसेंगना अखोई यामू आनंद से कहोनी अहल लमनीना यावरदी फनी है ओजान हंगमदना हापचनबगुंबा अभी अतोप अतोप मैम से ओजा मिंग पलर मैम से कौन अखोदी हाइरमदे तोख्रेब तारी पीस इनिशिएटिव यादरी मैम मसा खंगना हापदी कमायन यादोनो पीपल गदी कंसल्ट तौदना कनागुम सूम पंक्तौद सूम तौबगी ममी ताई है मैं थमजगेब अदगी मसी यंकान अखोई तौकान हौजिकी इंटायर एपिसोड लोइसनददी कदाइदो सूम फु 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 लेनेब कश्मीर की क्या कन इरांग थोक्तीसे कश्मीर की डिस्प्लेस पर्सन कईगो है मोगी सपोज एवरी फैमिली से 13,000 पीएब अखोई पैसा पीदेब अभी मोदी एवरी फैमिली से इरांग लोइदे पोनीको 900 करोड़ की मथक 1000 करोड़ मोदी कहीं पीख्रबने यूम सानब अतोप लम सेटलमेंट तौख्रबनेब अखोई इरांग से हेक लोइद्रे फौ नोई पैसा पीनी प्लस मोदी 7.5 लाख अनौब सारग मतंग पांग पीर थमग्रबने अखोई मधुसु उदेब है इरांग हेक तौरीद डिस्प्लेस पर्सन मैम से मसी मोइसिगी अवाब से सॉल्व तौद्रीखैदी प्रॉब्लम लेनेब 60,000 से येंगो मसीद हेक ओइबदगी नंगसी फाउद मेंटली डिस्टर्ब तौरग सीबसे सपोज चुराचांपुरदगी हुंफु मरी सूरे है मेंटली डिस्टर्ब तौर सीबसे हदु क्याम यामगे येंगो प्लस हौजिकी मरकसिद मोइना याम कन हारिसिना अतोप सने डिस्प्लेस पर्सन मैम से कश्मीर गुंबा अतै लमददी मोइसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पीएब आइदिंग असागी डिस्प्लेस तौरीब मयूम लेतबसिंगदु अपॉर्चुनिटी मा थबक पीरदी मोई वाखंजी इंगनेब होरेस मणिपुरी थबक पीबगी कॉन्सेप्ट अमता लेकेब मोरन हौजिकी मथंग 103,000 हापे मथंग 3,000 हापे नंबर ऑफ डिस्प्लेस पर्सन जे 45,000 यौदेब अखोई कश्मीरी पंडित के तौरीजे अखोई 60,000 नेब और मोइदा थादरी पैसा जे अयौबीनेब अदुना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना ओजाना हाइकिबदो तौथोरपदा अखोई से मणिपुर यावब्रा हाइबसे मोइना तौथोरपददी यावदे सिनेब मसाई मोइना खनबददी कई हाका मोइना खलम तारदी 2015 दा
13,000 पीखरे हौजी चाही तरा लेरे हौजी की लिसिंग कुन मरी कुन मंगा पीबी याय एवरी फैमिली मी मरी ने डिवाइड बाय 4 ने मोइन तौसे पीबे याय मदुगी ममी से अमत तादी हाइबसिने कोइ थमदोसे अदगी अमना गसागी करी मोइन लोशनिंगबा गसागी अतोप एजेंडा लाइ हाय कानसिदा लोशनिंगदी कनागा वाइ सानबनु हाइबमसु लेइबो आइनो गोल चंदोदो गोल काउसनदना अखोइ मसेन सुम अमन सपोज तौगदबा मीदुना तौदबदा मरी सुले लेंदबा आई सुम पाम पाम दे हाइबा मीदो सुम वाइ सानदि कमाइन तौदोइनो हाइदि आइना रिजोल्यूशन पामी वाइ सानबा पामी आई पीस पामी हाइबसिगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मोइगा टॉक सुंतौ तौदियो टॉक्स तौरिबा मोइना तौरिसेदि ngасagi अखोइ सेपरेट पामी अखोइ सुंतौ तौरोइ नोवेम्बर दं तौनी डिसेम्बर दं तौनी एजेंडा मा फिक्स तौरगा मागी अदि पीपल की अवाबदु उदना सुम तौलेबा कांगुदो मोइगा सुम वाइ सानदगा सुम लेरदि सुमोइ ओइरोसिनेबा कंपैरिजन द मसी कमाइन तौगे कश्मीर सुम कइनो है कादा नॉर्थ ईस्ट आसपा लेरिसे कश्मीर का मणिपुर लेबिना सुम कश्मीर लौजबानेबा कश्मीर दी इरांग तौबसे मोइन हाइबदा हंदकी पहलगाम हाइरो मधु सॉरी ऑपरेशन सिंधु की पहलगाम की मधु कश्मीर की ओरिजिनेट तौरपनीना कश्मीर अटैक तौ सॉरी पाकिस्तान अटैक तौएबा अखोइ सिसु लीडर सिंह से वाइ सानरी मैम से म्यांमार दी ओइतादी म्यांमार खरबि स्ट्राइक तौद्रिनो म्यांमार अबि तादी अखोइ सिदा वाइ सान सिरि सुम सानदोइ सरपदि आर चला वाइ सानोम फत्रोबा आगे मोइगी अतुपा कइरो मोइनो सुम इंस्टिगेट तौरगा मोइनो सुम इरांग होन तादी अदुना मोइगी दना मपान की सोर्स इरांग होलेबा कांगुदु मधु स्ट्राइक कोर ऑफ द हार्ट स्ट्राइक तौएबा अखोइ सिदि तौदेबा सुमाइना तौबसे मसिदा याम तोइना हाइबदा कमाइन तौगदगे हाय कादे इम्पार्शियल सिक्युरिटी बखन मतुंग जस्टिस अम लेगदबनेबा जस्टिस हाइदे सपोज अखोइगी नुपिमचा मांगखिबा खुदकि मैम लेखिबदो मखोइगी इमुंगसिना अखोइ नुक्सिनरसि यानसे हाइदे मोइ थमोइददि मी कुंथ्रा माथोइ होजि मिसिंगनेबा मोइदि खितंग खन्नेबा कुंथ्रा माथोइ मिसिंगसिना होजि यानरसि मोइ चंगनसि हाइदे मोइ मचा मसुदुदि मोइना हातखिने अदुइतादि कदाइदा हातकिगेजु हाइदोक्तबा अदुइताइ मोइ थमोइदे कैनोमदि लेरबनेबा अदुना मखोइगी जस्टिस तौदे यादेबा मदुगी जस्टिस अमा पीदना सोल्व तौबदो अदुना जस्टिस हाइसे अखोइगी फास्ट ट्रैक कोर्ट का लेबा दुमाइना सिदि अखोइगी सबना हारबदा नहान याम थिना मसि वर्ल्ड थोक्तबा थौदोकुमने नहान की जिरीदा नुपी मचा अदि अंगा मचा हातकिबदो मदु फोबा चार्जशीट फजन तौद्रिबने हाइदि अदुगलुबा इंसिडेंट अंगा मचा फो हातपदु फो कनाना हालिरबो खांगे मीबो फारे ऑर्गेनाइजेशन खांगे अदि कर्म मोबाइल सिनरे खांगे लोइना फादन खोतन लेरे तो फोदो ngasi phawda madugi da justice pi habse makhoi wakhulon da leite aduna moi peace habse masi initiative lawbo suma mande aduna akoina sum yeng kanda makhoi habse kana mi amani na masi irang se sum lehala kanda nungai bam pami habse kaino hakanda akoi gi internet displaced person se masing se kuki ne kitang heleba adu makhoi che akoina yeng kanda new villages establish tawgre अरुगा मखोइ फजन लै सेटल तौरगा युम सारगा लैग्रेबा वेरस अखोइगी से अखोइ सिदि न्यू विलेजेस करम कदाइ द मोसे लैगेबा अखोइ सिदि 15000 सपोज चोचामपुर की 15000 हाइरो 8000 दगिना 15000 फो रेकॉर्ड मानदे को मखोइ सिगी कदाइ द न्यू विलेजेस कदाइ द कोइ पीदेबा हाने याम क्रेम पोइबा लेफम गवर्नमेंट तादो मफम ममदा पुलप पुनछलगा लैबनेबा अदुना मसेसदा मोइदा कानाबा हमना होजिकी सिंगसिदगा फुट हिल्स लेरिबा नागासिंग से मसिदा प्रॉब्लम हम थोरेबा कामपुपी खंगदे चुराचापुर खंगदे साइज कई नाकादा ngасagi displaced person मैम सिना अनोबा विलेज थांगतपा कानसेदा हानगी अनोबा से याम नुंगाइ जाने नहान से अनोबा विलेज हम थांगतपा कानसेदा एस्टैब्लिश एंड मखादा 1980 1965 अनि इरमे 1980 अरुइतादी हाइदि अनोबनिको नौदा अमिगी खुनमदा चंगसलगा अरुइतादी मोगी एजेंडा अमा एक्सपांशनिस्ट की करुमा अमा सुम तौननबा मदुदु अपॉर्चुनिटी पिरब्रा अदुना मसिदा मसिगी अफतबमना लो एंड ऑर्डर से हाइबम हमसिदा कोलैप्स तौरेबा हाइदि न्यू विलेजेस थांगतपनि खंगे पॉपी प्लांटेशन तौबनि खंगे एनीथिंग तौबा यारेबा मसि मैम से तौबा याननबा कांगु खरना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सानरगा नोय सि पीद्रि खै अखोइ दोइ तौनी हेना अदुना मोइना होजि पुलिस थाजंगेसु यारोय अमा थाजंगेसु यारोय मोइना अपाम्बा आई say हेक होबदा impartial security forces हाइदो मोइना अपाम्बा चूज तौरेबा मोइना समना हारबदा सपोज सस्पेंशन ऑपरेशन द लेबा केम बाय से सपोज एनएसएन जाम चाविदना मो केम अमनि खतने लेरिस अरे हेब्रोन द अमा खतने लेरिस मखोइगी दि मोइना हारिबा अखोइगी आतरी मणिपुर की आतरी मैम से हाइदि हाईवे की मैम से मसिजिद थमगी मणिपुर बेली से क्वेश्चन लगा थबगी है अदु मसिंग सु याम खेने हेब्रोन ने जिदा आ काटिन थम्मी दुनिया सेन आयमगी अदुइ तौदना मोइ मिसिंग जुलिसिंग अनि खतनी मोइ पुलप कदाइ दरोमा चांदेल दरा उखुल नाकानी राक्तबसे आइको कदाइ दरो मोइ लिसिंग अनि पुलप थमजनब करि कागे मसि तौदना मोइना तंपाक आर्टरीज मैम तौरगा इरांग थोलिसिन ताकपदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सिंसियर ओइते थमजगी
Exactly. Aduna Manipur ki haji oiriba lansi mapani ki changjal bakku ki militant singna adumba tawba lanam khangni habi wafum laire adu India na khangwa wafum si India khakdana tana Prithvi pumna khangwa si haji notice ki manung dal lairiba ku ki militant sing si mapani ki changjal base tawba PDF kangu na laiba kuki militant sing da masida maru iba daka laiba kutiba loinamak supply tawa makoi da instigate tawa aduga Manipur gumba koi apikpalam da masagi lampangna bai namak da lan ton mune habi wafum julaire but still India government khangna adum khangdana lai